Talofa, o whionga vui. Oi, leo whakasi mai, ia. Ia, vave alaka ia maka upu ngea fiafi, whatuloa tu fo ile, pa ia malo sa mo mai nei whasa launga. Ia o singa update mo le malanga leo le la whionga le li palmia. Oi, ia. Ia ai le i o tulo mata upu se tūlanga ma mafa ma whainga tai mata upu lo whaapena. Pe vese il tatu atunu. Yeah, saunga. Okay, so today is the fourth and final day here in Blenheim. O neile whangatele le malanga le whionga li Palmia malanga o malanga le mingiska le whionga ia whata Ryan Schuster whapea fwoi le whionga polisili i le MSO whipulea ia ma whapea fwoi mo nei tangata o whengaruenga lato malanga mai Samoa. Ia ole aunga lava ia le malanga a tunu nai whaitau le toa tele lunga le upenga ta whailangi i lunga le page le maa lofa pe foi le page le whionga le Palmia. Ole au wai meile o le whionga le Palmia because this is the first time whonga le mai tau mai fo ilo sunga le a tau ma lo whionga vui. E I face an official visit a le Palmia i New Zealand as PM. So mawhai foi lana asia tu le whionga li Palmia I a seta le māloa ngafi te pēla le Samoa Embassy leili no mua I Wellington. Ia na whiwai foi ma le au whenga ruenga tātou le whenga ruenga na ambassador e whapenga foi le His Excellency the Ambassador Afumasanga Tole Afua. But the Prime Minister also got to talk face to face, one-on-one. Whaafale le talunga. Ma o whenga ringa o alama whanau Samoa, the RSC workers. Because he wanted to understand fully, he wanted to know from their lips, from their mouths, exactly por le issue wa whengi issues lo whenga I malato. Samoa fole avano I Hawke's Bay, whai ma le community, Samoan community ngā Hawke's Bay manaipia. Ia, pero ngā fo ile ngā mo e fo ile si pitola au whamatalanga I nisi fo issues o lo whengai ma le community Samoa le tātou I le tūlanga fo ile o le o mai, like terminal illness, sa pāpena mo e fo isi tātou aloma whanau le au mei le pokarame le whawai kemi. Ia, mai se whai mata upung na o whale talonga I adoptions. So it was a good there was a good moment to have dialogue and also for the Prime Minister and his team to go back and see how they can fix some of these problems. So more of whatever more that you're going to leave Palmia Malaxan and where he was able to address the concerns Mr. Alapoka Lamele the REC ero ye peisi whaatangonga e whaatatau le whaanere inga le pokarame a wā fo I a benefiti uma tunu ia roa e le ngata I New Zealand a tātou fo ngai Samoa fo le avano anil tai au I mato o mei ngai nei plena I said mato tia fo le tali atu o le Samoan community nei vui whapea vairo sunga le atoa. So it was a good trip, but I hope that there is an official trip that the PM and some of the members in cabinet that they're able to make in future time mo tātou ni New Zealand. Malo. O anae o afele ko e foi mai whenga malanga. Ai au. O le whape matoi fo ia toi umale le o malanga. O tai au e fontanga lai te le Palmia ma le mingiska. Ia ma employers, tangata I lo whaperna employinga ia tatu tangata whengaruenga. Ia, pepe le telenga o le whaatalonga ni whailoloi nei. And it was also good for the Prime Minister to meet the communities. Yeah, I miss it for fast supporters na te peo le fast supporters na I Hawke's Bay ma Wellington. Yeah, o te rola pe se fast supporters in Blenheim, but you know they always come out if they know the Prime Minister's out. Yeah, tu lau lava vui langa you're normally the guest on the show.
Ale mo me le lafo le sunga le ato. Ia, me si tina matu ko fa me na latu senga fa tas. Le lo te latu mo o lo te tusi o te lo pela le mele ko le ke o kusi. O se kupe o se kusi. O se aka. A kako ye ia a ngai fa kai lava wala ngai mor sisila fo la kungu mal mai ka mala kungu po la me o update mai meia o kaval pro TV ya le kako pro wai TV le maranga al palmia o ska ku fo le ai me se fo wa mangingo ai ia fam kalanga le nga kai nga o le mor ma winga o le fainga maranga al palmia mal minska i loi ingo foga ke ko Hawke's Bay mo linkonge ya plenem le wo yenge ya nai. Ia, sao le sao noanga le atua. Ia, lo no tātou foi, o le matwhaatasi foi ne ma nisusui o le Samoa Radio Capital, pero sa aunga le ngoa le vaenga le Capital Radio, and I think foi sui le Radio Samoa le lalo i nei, so o la wa ia matawha ioi, na te silfia le alo fionga vui ma le atua, ia o le ele ngata le tustusia fa pe fo ia po no o ata o le mea tonu lava o le fa manino le o mata upu e to tonu fa manino Maro lo fionga vui you're saying something ele o lo longa le ele tusinga se ma whaamatalaga se sa whaia ele newspaper observer a ia manino ma malama o le fuafuanga le nei ua loa na whatatia so o le la ua whataunuu le ua whataunuu ai le o se malanga official le pei o le o anga masani e foi lele ile vama New Zealand e pe o sa ole wala nga yele taimi ole a fo o langa malanga ta o le malanga fa palemia ya ilalo la lea ole langa le wa uman na yele invitation ai fo ya a New Zealand mole a fiat le fionga le palemia pe o le winga le ole teita fa matalanga le anga o mea fo o me e tutupu mai i meu o ainga o mea na fo ilea o mea le o ni mea o lo tutupu tonu ile taimi o le fuafuanga o le malanga sa o le na langa ua mua kusi mai le observer fai mai o laia o le malanga al palemia langa le fa sa o le mea lea o le malanga al palemia ile maliu lo nga ainga a fua ngeilar ko nga kuskusinga nga o kuskusinga kau fa leanga kau fa valea kau fa se fai le malama ili fesiri mua le kapengeka male fai lo kusi o le malo pe o le merenge o leva o fofua le la ufa ka unga ngei ai Silvia vo il kaimi nga malanga ile pale mia ile nga singa nga se ile ulu ai kaimi ai le me fai nga va o ia ai le manga o le pale mia o New Zealand fe lo ai le fionga le pale mia so we are seeing the same thing we are seeing the same thing la lava le kaimi malanga ko ile fionga le pale mia o Samoa i New Zealand sila fiel pale mia o New Zealand o lai New Zealand ile ma fai nga le momo inga ia mau sala feilo inga ingi maka upu ala le ukala ngo maka upu ngai pe nga mangingo ele ku mo le ko ele nga ngol fa kai nai ba ku la u fionga nga fakasi le ala u mo kwa fa mangingo fa pupu ke kele mai la ia kalinga ol va nga le ku sia newspaper le observer ile mangingo malama ole official foi le tripale ale fionga le palmia o levang fofua ole malanga o leva o whakakia o ngā fuafuanga na vale o umanga pasi re ka pengeka la kou inga ia mawhai o ngā asi ai ele fionga le di palemia ia le au vaenga le ngai o ka kou walong whanga ule iai ngā lue ngā whawai kaimi ma ngai ala la kou whelo inga ia e whapea foi la le mga kuange o luka kou kungo mo le ale ngā ngā o whamalo mal whawkai le ngai leo se palemia al fast na baga ki ba kula yai makanga ka HRPP ka la nga ka mai HRPP la yai me ka ur ka mai HRPP la le alu langa olonga langonga ole pale mia le mal le ku le pa langa i kai mia
So se kai mia ai malanga koe kuila e pa mi malanga fa le malo. O ai lava o malanga fa le malo. E vai ai I maka o bui e la koe. E lango fa feilo ai la ko. Ai malanga kulong isu nga kupe mangi fai nga me ala bala ala bayang fa fai. Ia ngale koe vai lo le ya ke o malanga o kele HRPP o le sa nga fai ngol. Ai malanga ko fai nga malanga fa le malo. Why not? Ngol ka ko palimia le ku ngoinga o fa kaya I nga wa ba ai ko ngai ka nga ka HRPP la nga yai. Nga le nga le ba. Le palimia sa mo e los palimia fast. Ya ina nga fa ron. Na tu fa po le tu langa le pe issue le e mentioning. Yes, olo ye le pule le fionga ya pule le tusi mai le RC. Ole vala ulia ole fionga le palimia ma le miniska. So the official letter atono ato for atono fenga malanga le Samoa delegation atono la moinga le fa mangingoinga le mata upu ne vala. But the lo wa ia sama planga le to titimo tata pena to ile ho. But the closing line for today here at Blenheim, when people ask what the strip has achieved, you know, it's a very simple answer. The government listened. It listened to the workers in the orchards and the apple fields. It listened to the employers in the boardrooms. And then got to more dialogue appeared no fair to the temi sola. The more dialogue mo na ia tatu tangata ia sa mo lo fa pena mo I nui nei. The nurses in the hospital mo foi leva no for the high commission malanga team. Yeah, my community leaders is sa mo lo fa pena no foi I lalo Wellington o Blenheim, Napier, Hawke's Bay. And these are the conversations o talanoanga e po funtanga ia e shape for the future decisions ala whenga malo e le ngata ia tātou Samoa a whape fo ia le tātou ni New Zealand. So o laua ia sa mapunga ngi o ni aso e whawo matu whaatasi ma o malanga le mai Samoa. Ia, talo whai. E sa o le lei, o le alawa le pāti e lango le tangata. E le tatau lawa na whailonga lango I le tō whinga la tunu. Whether you're HRPP or FAST, o le palimia Samoa. And I think for ngale afa penga ke so male nganga male loko su e mase. Yeah, o le la mo. Fa maro tu lo fionga. Lo songa le ato. Yeah. Te inisio te tu si mo na nei ke la ko mama avatu. Yeah. Donc ero la maka me foi programming ele fiafi. Yeah, lo fionga bui. Yeah. Lo kongo e lo fatu na o stadia. Yeah. Ari tu lawa mai le io ngale ata we ke kango ka kala yang ke kus. Kala. Ang yaka kuma oi. Ai o se tia le fa mole le ato ma mai fu. Ia o stamale lo ia limongi. Fui mono sefo enu. Ia o se uso e pele atea. O te lo foi o nei langa ia renga whatlo ia as a client. Me mongi as his client. Yeah, so o le mea lau whai kore lang client. O le mea ngana ngalue ia fui mono. Yes. O le whawhenga foi nei mea o tutupu o tau whai a whainga uma loto mawhinga ngalo le to tele. Ono le mea le whapolkiki. Na mawhaso foi masetasi uso leo. Na fsili mei lava pela me feta I tato tukanta I le matanga ringa. Ngo whai e tula le ile uso. I think the problem arose when politics was introduced into the police. Na whainga lo le makanga ringa le ofisa leo. Makau pa whapolkiki. Ia whapenga ma whaalungonga kangaka. So mela nga kora o ka fa morelo sunga le ato o sunga sungo se uso. Sungo po o sungo ro kama.
Ai manguia lava do fionga. Pakai lava mo kala mingete. Ya, alo fatu ila upionga. Alo fatu fo ile fainga malanga. Yeah, okay. Yeah, God bless. Noi anai. Ola vui. Ola ka fa wa un ka pule ka ko foi male ia le ka pule wa foi mongo. Ia lele. Ala ngo foi aku. Langa kasi ngem ka punga runga la lo foi on malanga mai ale al parmia. Ai mese nga malanga mai fata ia la fionga foi a fata le minska. Mai o Geneva. Sau ngei. Ai malanga mai mal parmia. O fa kulo wa maka onga fengumia isolo ia mafofongo na kungu. Isa wanga e pa ma sa pipi ia ma nguspe pa foi. Alo ke mai ka wo. E fa la el parmia wala songa fua. Makaria o fongo ka wange ia na fionga fo minska. O le fongo ma Western Peters. Ma le fongo ma le minska fo le Todd McLean. Sa fongo la sa fa kasi lava la ia le fionga minska ma le parmia. Ingo fonga ngenga sia ai. Anga o lo ka mi o fongo al minska. Nga ruanga o yele al parmia. O le sa fongo lava le. Sa fai lava ko muri alu fai la fongo ma Western Peters la songa fua. Ia ko o la songa la solua. Ia sa fa kasi fo i ngai o ingalenga nga o mal parmia mal ka ko malo. Anga o fo kai mo langa fongo. Nga ruanga o ia fongo ma le minska fo le o Todd McLean. O longo wingala. Ele fa lava ka ko parmia i fuanga ma le sketchole al minska. Wo uma o fa ka kia. Ale wa vesi ka ko fo le fa le nga ka sa ngo mai ka mo mai vui. Le fanga le anga o mangaku o ako ai ku ngai mal va ngale. Wa o ka u o menge o fonge o malanga vui. Ele ai se me ke o ko mai ale malanga ye minska ma fonge ke male mal pare mi menge. Ele ngi so kanga makari fo yo le o skasinge yo o nga ba ka wol malo nga fa mo la ver kamingo o ke le nga ngalo la fa nga malanga o so kanga ma ku u fafo wa fa o so kanga ye mo ko mangu yo samo. That's right. Ya le la wa yeah. Hey, moni ma fa maoni sa unanga le ya tawa. E ala ona tupu la ngona fa pena, bali tau mo fai tau fa se ma tau vali se ata. Ona o le leanga o le loto. E ma fua uma mena i le leanga o le loto. Fefenga leanga le loko o se kangaka sa o fai le kofinga pa le mia. He was also the Minister of Foreign Affairs. He was also the Minister for Tourism. Ile kulanga pe o ngai ai. Ala banga malanga ia la ia masekala fa ai. Alu malanga i ai fekau male kamir sanga le mangu Samoa ka ko bayange wa ya ele le kumwa i Europa. Ile mesa ai. Ala le mela ke ia uso ngo fa ia sa ngoanga ai fa ia male iloa SC ma pepelo. Ole kau suenga ongi ai male kau ala ukala le vai aku le akawa a fai ole kau suenga ongi ai ole HRPP. But let me say this over and over again. HRPP will get nowhere in the next election. They finish. Fango nga fo vui. Ora fango nga me fa penge. Langa lewa mi milo fa pe mai. Anga ko okupe e fa ka wangi fala a fa mai. Ma fa pe mai o kupe nge o kupe alu le nga. Mai sa ka nga sefe kupe nge fa isi me nga. O vai e ko nga mga ko vui. O nga wo mo pa sir ka ko pa keki. O pa keki. Wo ya kupe ko wa ku mo vai. Wo kupe wa ku mo maranga. Wa ku maka manga ia kupe. E fa nga ka usanga. Ele la se mea la pake ke ia feo inga ngai ma me wo manga plan wo mo fo malo. Ele se mea la mai for ko per malanga abe isi mea ka bange mai la ko fa mai ang ku nga me fa ima wala manga e vai ke le ka ko nga manga ku vui mai finga. E moni fa maoni sa nanga le atu pe ano fa ya tu e ala na mafua o le leanga o le loto.
leanga le loto leanga ua vai e tu ele I whaapea onga ele I popular whaapea long kula I mai kof palmia ele I popular whaapea sa kula I mai o se kai whasau sili e pe I e mawhai e kangaka onga whaakingo ia mea oe ia mea onga o le fefefe o le kaukala whaasau sili sa iai palmia ia kulepsa ilele ese la mala auli o le kangaka e kaukala whaaloalo e kaukala I le ava e kaukala e whaangoi anga I kangaka whai ngā luenga I le kulanga e pe o ngai ai le freedom lea ele I kangaka whai ngā luenga ele kai mi kula I mai kula epa mesa iai sawar kala mo ele a ele mga o ia ba ai si ngā luenga kelwe whai le koe ngā attitude langa pela nga winga lo fa makalanga vai angel fa fonga mai lo tatu tunu e mafua uma o nga ua vai aku wo le maanga kuna fo inga el kufunga faufali and now becoming the most popular cornerstone o le fawinga o le fale o Samoa ole o pumongi ala nga woa I isia kungu uele o ngika kungu Samoa o a kungu a Felika woa I ko e lau masalo a fa solo nge el Pasifika koe a fa pe mai ia o ia kukuila wa kala mai le upule a se o mako foi wa fast solo a koa why because they have seen a very strong but very polite leader. He is full of respect. Leo se kangaka po ilele penga vaku. Oa ile formal Pasifika. Kai minga kai mo kai ia kuila epa. Ai. O skai dianga sa skai pe fo yo. Fa longo mai o ole ulu o Pasifika. Ya, ai penga vai aku. Kalau fai, ili ko mai se mea. Pa wale ole mea engofo ia ma creator ia mea. Kirianga ngosia ia kangaka. Ya. Ole kali ako anga ole melengai. Ya, ole vai ngala ngofo ai o. Ya, masalo o lako fo ilasi ngeyo, lako last term because I doubt it koe mwhain koe malo mai sisi o lako. You know, ole winga ngā kala po lele. Vai e sisi laku iai le ia taua malwhawhanga mea le tātu tunu mai le o se kala e avange ai. Le o se kala e avange ai. So o se mea e fio iai le lauri le mali e koa, le pāle mia o Samoa. Se o kako mai aku ngei le alunga le ngō, le malanga le ngō i ngei koe lau. Oi, sole. E makau kia. Fio e kukuila. Ole mea kasi. Salo aia o leisi moku o kako lai they are dying to see and meet him in person. O mangua. Yeah. O mangua. Kako ke vai aku pe afio I mangua le malanga ngai. Masalo e ka pe ka mumu, ofu mumu, fale mumu, me umai mumu. Ya mangua. Me kongwala nga le kupungei. Wa kopule ika. Onga ole ba ai aku ile sawa ole io inga e kangaka ole kungu. Malela lolangi. Ole ka ika inga ale la auli al mali ko. Nga fa lo ba tu fa po mai Samoa. Buyos kasi wa nga sa maria kile la ka mai kau aku. O kele no ben kupungo mo al kai mo nge o vai wa o fa kasi uma ia officials a Samoa le ngai musila le fonga le commissioner of Akawainga o le consul Samoa o le high commissioner Samoa wa ku fa kasi malanga fa kasi o le sime ko mai ka kungo o le siasi ka ko aseka
a se ka foi wa o le fori nga mai kere ka ko me ngi ngusila li foka o ka mai ka foi wa foka la kule lo ma fo fo ke lo me e ke le ka ko a se ka ngi ngusila ai ka ke ni fa lo fa kasi po angi kupe mo mai ai a angi me mo mai ai a ke ka mai ka wa ko o kasi ngi me e se ka wa ke au ya la audio mari ko o longa fia I lo me uma o ngi se me nga ma vai pe maka e se manguio sa mo ngi mea ngi a se ka ki so por mea o fa ka ka por mea la nga ku ku a se me o fa ye ai e ka wa ke ne ke au le ma ka wa e fe no la ka ko a se ka ngi ngusila ali vui ke sa lo ai foi fa penga ya Australia ele ai ngi ka ko a se ka ke le Australia nga o ko New Zealand nga e fa uma solo ye a seka al ka ko e va vi foi ka ko mau ka sa mo foi le kai I karanga hapero ya ka pa pe kai o fa ka ale o kai longi ola Willy Mol ole alo sam o ve siri kelera ola al me ko pui ka usanga kelele o ke aku le nga makwale a se kala ko fa ye ai o ka ngala ai langa ngoko ye ya meia wala ka ko fesili va penga ka ko fesili va penga a faila le o ko a ko ke ka le o la ka ko ke o ninga le mo ka sa molla le o ye le ka ko fangua ke le ale karanga hapero ai mai sei o property sia le lo se e ngel kong sulai va penga fo ila ma willing kong ile hai kom singa lo nga winga o le fesili ke le ala le o sa ma fo o la lisi ia kele o kampangi ingai ile mesa ile le vai foi le sa ile ka ko Polynesian Airlines ma sa ile office o ai fo yo le o le kong sulong iwe kong sulong konga o la ko umangi la e lisi al fesili la e ka kele I fa longo in kalo kupe o au mai ai kalo o a fo yongi on kupe maua mai a seka ngal ka ko mo the question is during this lost time, who is benefiting out of it, of all these assets, government assets? Le fa kwa ka ko ilangong, le fa ka ko ilongi o la ai a se ka nge Samoa. Ele ngang fa lo le ya tawa man. Sa le leila sa le leila wa ka ke fa ko ai kai ka ro kupe fa pe mai o include mai ngi kupe mo wa ku ya se ka al malo le fa fo. Ai o kai ke road me nga sa ngo mai vui e fa sa mo la ya ku nga fa sa mo se mo fa mo sa lo la fa nga officer a ke lo foi po ku nga officer pede ai o me ka wa nga ke lo mai ka wa ale foi ka ko a se ka lo I fa nge wedding kong o ke le lo I Christchurch ya nge foi ya nge o ke langi il fa ngo ya ya nge pe fu e ka lang fa ka fo ele el ka ko malo le nge le ya le ele fianga fo longo fo kong sula male ka ko singo fa ko wing ese lan ma ga yo me ya pa fa pela wa nga fo ngi va nga fo le la ka ko kilo fo lu mangai po ang ka ko kupe mo wa ku I ka ko investments po ka ko asika ngi fa o ke longo fo nga Australia fo ngai me like ya pasar la ki fo I America ya ai ka wo e kia o le wa wo ele se singal parmia mai o le we uma la konge kokon wa ke le ka mi ya sa wa o lo boni konge ye ponge o kilang ya ka va ku ro mala fa ka si mala ko ka me kas o se me le ya ka ta wo tele ya vai nga fa pene na ia ya wa le la wo ya se singa ya atono mana mi to fa le ya ya mali tulanga pe ona ya alfisidi la penga va e ka kawa nga fa le ya ele afo ele property nga ia la ko o nga la lease out e foi la ele morta foi le ngai o ta hu ya le na fa tau mo fa mo la le o afo yo le foreign market le ta ko e nga ia avea o se ngofo anga ku kongo ko ai ko uma ia ka ko expo ia o nga anu I lo la le ia
ai nga ia penga ka vai ia le fangua le I nga I K Road karanga hap o irai mini favona as fangua ke le ke le nga fangua e mafai nga fai uma ia me sa mo ngai ro ko ka wofua a fa o nga me paka a foi le wa e ko kongi foi paka nga ia ai mai se o le manga o mio mo le public liability foi le nga ia fa o nga ngai paka nga a New Zealand lato a o le fanua le ai favona ia o le makua ke le e makua lava ke le fai ai fuanga uma lava le malo sa moi inga ia survey foi le need o le community a New Zealand la ko I au kilangi e pe o ngai vai ngai e tau ai le vai ngai le wa e tango fia ale ata wa tau ia tau o tatu manino mal tatu malama iai ai le anga pe afa pe o properties ale malo Samoa o kanga uma Samoa le la ko wa ia I properties ia ai ese alai e karikali ele kanga kai ko kasi pe ko rua ia I never know wa ka wa fai mangi ngi la ma ka vai pe afo email malanga le ai lo ai la ia le po ai kanga kala po ai le afo le management na a party le la ko ki fa fo inga malako kalinga ia rent umangi ngi company mangi pisingisi o lo rent ai I mea ko kingol ka ko ku pe ba ele ai ka ko fa longo ku fa pe mai o le kupe maua le Samoa mai anga a se kai fa fo e fia milionga desen ya nga sa le lo o building le po le fale le I o tau nga ka ua vui a mai ka ku pe ma fale 5 milionga fa ka wai le ma se mea nga fa ka mi nga se o mar ka mi ngi a ke masalo o le finge o le fale nga ia walo longa ia vel ku ani se me fa ela walo longa vel that's right pues alo po kai baru milio ko se fu milio a ko fai ma repair ia ngai properties uma ili fa ku pe ala ko rada il fa pe mai ia o la bakue wa soia sama sangi nga baku ia il patio da Samoa ia le patio de fa le ia ngo fanga I fa ia le visiti la ala me ka fa le ia ko I fu e Samoa mai Samoa la e ka wa nga benefita ia fa le go o properties nga mai ala ko ia ila ko lo fa pe so investments le inge ia malo sam ia ai wa ko so ro ma fa wa bui nga wa ka wa malanga le nga lu ko lau wa ka singa mo ka upu so le pese a fa le angi mai ole o sa nga vai e kasi alo sa nga pa mi le wo mo ko fa la nga ko le wo focus mo ia le ba nga le o kala o sa nga ko le pa mi e fa se wa fu mo se ba o me nga le wo mo ko fu li ba nga le la nga ko ki kya fa ali ma fa o nga kala ngo nga ngim ka ai o me fa le fa nga ngoi bui o fa longo mo yo ka ko so ko lau ai me ser ka ko close mo ko lau pe ya ko lau ka ko nei pipiko e mo ra ko kuila ko lau ye ma ko ko lau o la ko awala I fa ko la langio I por e o me mo ra ba I por ai fa longo ko lau le I kala ye fa ngi so le pe ya so le ko ke ka ko u so le fa se me mo ko lau ele ma ga ye la fa longo langa o sangwanga la ko ia le al pari mia la mai ka nga o mai ka o sangwanga fo le alofa pe la o fa kulanga alofa fo le ile kulanga le ko la vai ngala ko ia ku lepa ka si dunga va o fuema ma le iemba ma pe la ma ngo ko sa mil ka milenga ro ko fe o lo la ka ngo ko o la audio mali ko ka milenga ko ke le improvement ma ka milenga ai o leo ke kira ko vui ila mai ka wa ku mala susu nga ku ngan ka pura mo le ba commit ngo sila fa se wa fo a ko ela
e se fulu 5 miliona ko ki asul 15.8 million le kupe ngusila la uma komit e fa no ko le wafu le sa wa ba ai kong le ka pa fo ka ko longo winga la i la mai ka o la mai fa ka la pa mi la ko la ko so ka nga lo fa ma ba ai ku le kupu ya ko la ale mai ka wa ko uma komit ngusila e fa le wafu e fa ngusila le wafu ka ke fa le wafu e taua lava ia le vaenga le e sauno e le atau a wafoi a sisila ia ko kikia kau kar Samoa ngang Samoa ko ila ko kikia le ngang Samoa la ta laina yo ta tu so to ila pe o se mafukanga se kama se auso foi le o le kama makua mar kama la kiki a sisila nei la ia o fea la aba kuai loku la e fai ei loku ko elau o ingei e o mai misio ngale ko elau o mai nga ingei i malua ma piula ma lako ma o i moa e a fo i whakanga kau o ailo lako sila fia ile kuspa ia o nga ola lea e a fo i whaile kala ingei ko elau o longa wi o le ba ai a ko elau o la ka ko o Samoa so la ko uso makua so la ko uso makua ai o le ale le anga o le e pe ia fo yon ka ko faia ia me ofeso so angi pe akula i mai ia fa ala belave fa nga akula isi aku ke kele lo la ai fai lava le contribution na Samoa ia o nga le o nga o le vango ngofo ai o malo o le anga faalo ile lava se a fo se fonga fa le kolua ai fo ia a kunga i kupe ia ba ko Samoa but at least o lai avaku fa kasi mo ka ko loko mo ka ko nga it's the same thing applied to le sound nga le fionga le pal bi le fa ngai kwa ko uso ko ela ala la mela Sero e kaukala marka ka umkwa unga piu ma se lo fa o ai tawa le mela ia nga ki Apollo fa vevesi kaukala ile me nga ke lo le ko yo ia songa malosi ese ka inga le ai o ka wa stuia e kai e la auli ale mali ko malanga fa nga malo ia le ku ai fa longo mai a ke ia o nga ka ko ke lo ai pe ngo foi aku o ka malo ele ko e poko bo valea ele ko e poko o nga poko sa kala ia so ia sa wale le upo o le kuspa ia o le poko ila longei o le vale nga lu mo le kua le la ali mai alo fa vale ai kai mi uma wa makai longa fesili ya alo mfanga wa kama mai le ku soli o kamaro le kai ia ka ko i kausanga ke le o ke la vai penga ma fonga is that the same guy who leads Samoa 23 years ago ya kali olela apalar kala e mai e kupulanga aka mai ro pe mai soli no wonder why Samoa is like this ya nga ko wa o sa ilo mga ku foi le sa ka nga wale le fai wa kai mi ole o la ofianga mafkanga akai ka yo malo ya me se foi le fa lo ko la ya ka ko o le foki ki do la la pa ko la ya la ko materiki ole o ba nga ba ku musila la ko materiki la le e ka ilo ba so ma du Samoa e o sulu e pa se a fa no e Kongo o ba mo ku ye se la lu sulu e ka fe o ye o lo winga la ele ko mo ga mi si va wa la ele ko ke ka ngofo Kongo mo ku le pepe a fe limo se la wela fa yo ka ngofo yo ai o le fa ngal ka ko ba fo le fa wa pe di mai pe fa pe di ma ka ko ba ke le la ye o le fa ngai ave mo ka fo ngang mo containers mo o ka vale me fa penga mo swa o me fa penga ka chen ma sing ya wo ke le la va la fa inga fo le o sa wanga a fo ngai nga kai le o ka ko
o kako media ma kangaka ia le fa leo la ko ngangelunga wali ali ko ya ko lau kako loko leanga mar kako ai mar kako le manga fa sime le mo ko lau ala mangu ko lau ia e a ngoa mar so sangi ko se me ko pole se me ele se me ka ki pise fu mo kako loko leanga ya ko lau e te sila fia o le ya te o mal fa fonga mai no tatu tunu ele o popole e ko lau e tasi ale tala la o fai e to e lau o le afo ile ala nga upu fa sa moa fo ile le au ale apoa ale pola moku i kua so o le message nga la ki liva i kongo ko e lau ape ko e lau you know why do we care about him o nga ke fai ese decision o lea ya si sila la ile ke lea le contribution sa moa le u fai ngai el kaku palmia ale nga include le kalngoanga la ua mal palmia o ngiusila langa ku ua lalo onga o lefa ko afo i mai ko lau isn't that great ole ku aku langa akil kilo ngi sila nga ya ko lau ola kilo ile kilo foi le kilo ai ia Donald Trump nga ia ku kuila mamangua apengar kilo ngi sila ole ba ai ma pa fonga al palemia ngi sila ile aluaku ole palemia Samoa langa ele panga ka ele ka ko lau man palmia ka ko ele panga olo lako mako foi langa ilalo umala ko New Zealand so therefore mangi we malako ele la panga la ele ka ko palmia mal palmia New Zealand ale u ave malanga le nga malanga la lo New Zealand ke mininge e u ka ko mai ka winga ola ko avaku ile ko lalo al palmia o Samoa ile afionga al palmia o New Zealand sila ange fa ka wa pangaki ke le yo pangaki o la ko ele ose nganu nga le leila ngana la wa fa kingi le sa no nga ala auli al male ko ka ka nga fa se waf le ala wa fa kingi ile le wa fa ilo ma mal palmia New Zealand ile la ua paanga e va pelo ya la ala wo kaku ma watala o seisi leo maka upunga i oe i uma iai e kusai o le la kalangwanga onga o ku alalo al palmia o Samoa onga al pangaki ala pangaki e kaku uso i ko elau e nga foi aku ili upupule ako elau me aku ile e pai fai langa wo ilo ko elau la nga upunga foi le kako se ole pola moku i kua mal malama le e ko elau kakako pole afa pe ko lau kakako pole apa kakako vai ku ele ama ia mai kako el palmia la ye nge Samoa afa ola ama ia le kako el palmia Samoa so why worry ele nga fa no ba ku fa fonga mai no tanto nga ko nga we mo ko mai mele ngo ko fai e fa makala langa o le mele o le lofa male ma fonga nge ma sosangi mar kaukua ese awala fai ai ele ka fa kingoa oisi ka kua male mal sosangi male foai e awala imela lenga sangoi leo felo ai il palmio musila mal palmio o Samoa ya ko ngoi o musuange ile mele ka ke fai longo winga ele ka fa kingoa e kele awala fa kingoa ai wala ko pun mele wala ko pun mele bui or ka punga ma milo ese awangi ka ko kala ngoa le ko e kalenga le lenga ofa e kuila e pa ya ko elau o mal kami le ma se me ofa le lau ko mai me e pupungi le promise mar folanga lenga fa ya ko elau wa ba fa nga mengal me ele mai siskanga o fa nga me ai o mal kami ele fa kingoa le la manga e pisa le mele o nge kupun mele e pupungi ele maka upule bui lenga ofa e kuila e pa ya ko elau le ma se me foi sa o le ia le saunoanga pe ana te vetu teita ile tūlanga o ile le mele tatu te mala le ia le la ua mamafa nge il palmia ngi sila moni lava le na le ua mamafa nge il palmia ngi sila kongu e pe ngai saungoa o le vanga umang fo ngi sila mo le wafo ko elau ia longa winga o le kali sa au mai ngi sila ile ia ko elau kakia mai Rakakia mai ai kan wai onga ua mention it
ma ua avaku ai le ku ua lalo le pa le mia o langa counterpart lea Yeah. ele ufa palangi o langa paanga kokingo lea le la ua avaku ua ye foi mea e manga o inga ia avaku ai le lango le pa le mia o Samoa ele mo mia ia ngi lango mai i kai o ko e lau because langa i lalo o langa pulenga ale la ua avaku ngai longa winga wale o le kakia mai la ai fai mai le la fai wale o le kakia mai ai o le a fai Yeah. le se senga langa o meia e esel mol fai folanga kau fa pele kau fa se nga o se upu fo ilele inga ia mali e fa longo ele son tau no nga lele ai mele we ai ia nga ala kua inge ia lua ku yo o le sila vai nga la vele la kalangonga se si la nge panga ki o koela no inga la wa umala le upu le o le ka ki mai le mela le sa fa ia koela el palmia o New Zealand afai wale vang fa ka ki ia la nga la le i hapena sa va pe ia ka ki mai al kai mira nge wala wo sa ngo la winga la musu ya la udi hal maleko o ke pole le la fai Esa ole ya o ke longa fo le ba wala nga ole sa faile foi le fenge susu nga ngusi le fese mala ba le la kiki o ko la ye wo mon ke nga le fenge le proposal o nga ele lava ia ka nga kai em fai o nga justify le fai le mala ba le ma se vale le fer wa a ke longa o le ba o se mem kwa kar fe nga ia e kusa foi pe haya ngusila ya long way ngusila ba sa mo e fa nga ni se mo nga me ai i longa kala marka karonga vui e ke le awale fai ngai mem fa ka ngoi o ka ke o longa social media maka ko ka langa e foi langonga o ko ela la ko e vai me ko la ka ko so a fa long e maka ri foi ko la fa maru lu o le ba ngai ka ngol ka opule o se va ngai ki o sa mo akele o le lima pasenge sa mo le kalongo fa pe a sa mo ko ia o mo kwa lango lava ka ko usonge mai ko la vui ia fa fena le lango o fai fe au lai o fai fe au sa mo o le fionga le pele pequeno le pakele o le sa mo ia e va pena fo ia fai fe au isi e kalesia o sa mo ale a tui i te tonu o a foi o polu le ofisa ku kongo ko ela ya why we mai ngai ko ela o New Zealand ya so pe o le senta ngai o le senta ngai ele se me o ko ela wa ngai ofisa fo ye a o le ofisa au ku ko ela fela ku ai ale ku i mele lo ngauso makua ya ile nga fa lo a fa ese sa mo e manga ku fo ile le va pe pola me ala ifo hey o le ala kiki o ko e laula e kula i mai se mea i se fika uli a ka koupo se mala fa ngā kula you mark my word ko e lau will put in ko e lau will contribute pe i kiki ala anga mea kiki ala anga mea e fai lava le contribution ko e lau onga ya e mangaku ko e lau i le va pe i o songa uso makua ia Samoa ye le nga fa lo le atau esa le ya le fa fo mai e ke le ka ko foi kama ai ngai mo ke ko ela o ngo ba ke fe ai ma me fa ngai o kupe o fe o inga me o mara e ke le afi ka ko me ho le mo mai li e ka ko fa wo mar ka ko pa anga le ma ko ela ya ai ora ka kilo fo ngangele in ka puren ka maka mai ai voi ele o ka ua le lo ia wa ya ele o ka ua lo ia le ya fui mongo ai nu ale ka ua mai o le mai front page mai ya le pule longa ngau e fase e ke le mele mga oi le finga ngalo le finga ngalo official lo ia sili o le kapung yo le ka pule o ko faia ale mga o langa ya sa oila ya ngai langa sa wanga
ya a kongu a fo fa ya se le kiukele ale lo ia a pe folinga mai o ke le o loa voi po fe ia le finga ngalo mal ma fo o limongi e la sang ku le mele a le mo sa wa nga file le funga ngel loya le KC le King's Council ngi usila inu ka upule e kongi fa fo le se me fa ia le a te ua mar fa fonga mai anu tātou tunu o le facilite le a tau na tupu i langona o tangata uma o le ase mea o popole hei kamar nge o li mongi ala i o nga langa pe mea o le ase mea o fefe i ai li mongi e ala i o nga makua inga i mege longa lua o le o folinga mai i le makua ua makua ka ai le fili ki Apollo le ki Apollo i le loko o kangaka le ngei ma o le ala folinga mai o le a e ongo moli ai i se kaimi i le meo le ika wha moe inga tanga i ku la fongo e le vea il melo le ika wha moe ai on fesiri ke le ala ngale a kaua se ala vale mea e pulunga ngau e ama ki nganga wha alongo kua whai mai ia le wha misingo ngai le ai kangaka e a kama mai a le ala vai fili ngala vai inga ia whai ale mea o le fesiri ke o le ala visi sao kua ku sao ia limongi so le o le ase mea o e loa le ua e ngau ia ma o le ke wha fefe pe iai ala ia o nga e puru ngau ki nganga e loa e vasi me ia ke whaia ma le sao le a mio kongu e se mea o e nga inga e le o ka umai nga le ke wha fefe inga ke ua pesu me ngei ai umai fonga e kau e ufang o la u ngā kala o la u ala ngā kala ma la u lo u langona totasi o te fesidi ai pea ai se ala me ufa pea ile le pulu ngau ngei ka ngaka inga ia whai ale mea ngei even though o le ua whai mai le wha amasingonga iai moka le ua whai aku le whau kuanga ale loia ale KC mai fafo il kuranga pe o ngai ai ili ai ele fikau le foi wa bakur ku lalo ale loia sili le ka o le loia sili ile ka kau nga koe fa nga inga le le o ka ko fa longo ai ile fa mala mal mai wa mama ka ho ka ko manga oe fa sau ke sa manga ko apiri ya nga ele kaunga umal fa masinga ai fa ko so ko malapi ya le pe un ka u mai wa over kaimi wale o ka kau nga ko fa ia sikula ale fisi ole keisa ale o leoma mala ko uia ele o afia inga ia la le me wala u fai mai le la ko ia that's it end of story ale fai mai nga ia se le o ke manga o ai fai pea ol fisin kele nga ai fo ia le ata o mal fa fo nga mai Samoa o lo fisi di el ma fo vui ia limongi o le ale me le ke fa fefe ia il ka upuni ele nga fa lo va tu fa fo mai o le kangi e leo o la ko ke el kangi leo o ko ongo that's right o ke leo mala ia le ala el pule po feo so melang kangi a ele sang kangi nga faia o le menga e sa no songa e ai le mata upu e ai le me le fefe ai e ai le me le fefe ai le ala in fa pea le sim ka pule Kalau si o la admit i le kua langa le me le fefe ai ai a fai mga o inga i fa se ai mala mi ko ngole tua o son wala nga fai al me
o le si maka apu foi ngai a voi sa wi fa la sa nga ngai lunga le po kalama po lo va su kan wai fa pe o yo kaule moi wa fia lang fa nga wa fia long ko lua a fia la nga luenga ia la ia ang fa pe mo in mele e file mu le o ko fa pisa a fo ringa mai o le lava manga ai e fa pisa pisa maka upu le malanga pe ai la le pisa ia ai me se la a ko ngoi mo fa ko inga e silo ia sia ko ia me fa balbale le fe kau ia la ka wanga wallo ia fa ia okele play minga lo ia wa ko e pure kan ka ngar kan i lo ia a fa pe fa kwale a fa pe ka fa kwalo ia fa me lo ia ka ule ia fa kwalo se fa me lo ke ko nginga ia ka la ia la ku ese la lo ia mo pa ngai ala ka kilo il ka pule ke mai le ke mai bui po le ala van me le e fa pe ia fonge ia le pule so se me lava e ngau lava e fa wa ka pule wa lo man kilia mai le fa msingonga kilia mai ke si le Supreme Court le ka pule wa ongo mai ale lava ku le lava me e kau yese mga ko foi le o ia ngala ver kama po se mea ele la ve ia nga ke lo o merkala ngal me akole wa ku sa fa sala nga me lu ole ia ona ole mta upo la voi lu ngol famsino la lu ngol famsino ia ele lu pe ore le me pe batu pe tongi bai foi fa wale ole mele le la tatu pe anu fatu via ola wale fesili sala vale me punga wale ngai kamai le mele alonga winga ele mele fe ya ale awale kaum fai foi le tuli le me ole me ai ma fau ile a mi kongo le kua pe a faye fefe mon si sila la ile a me tono le tu